Lamine Yamal lawan Lewandowski. Ay, tak golnya. Aduh, gagal. Sasara. Sila orang nonton bola melulu. Entos kedua apa? Kita pan seru deh. Dia ngapa sih amai? Waktu ke rumah seru. Barca. Iya, terus. Tak sahur barisan dia. Lalaku sa awasa takwa. Pucuk dingin, bos. Sambinah mah kita sahur. Kok kuat apa sah? Apa? Inna fis sahuri barokah. Sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat banyak berkah. Itu apa? Tak boleh nggak kita nonton bola TV? Piska Barca. Hala Madrid, hala Madrid, hala Madrid. Asahur, cek porok nonton Barca. Mau nonton Madrid, tak apa-apa. Nonton Barca, tak arah apa. Malaysia sahur, Barca menang, Madrid longsor. Barca kalah, Madrid gacor.